Tala Fou le radio Samoa mai Ausetalia. O manino mai nisi vaenga o le whaiunga le ICAC, le Anti-Corruption Watchdog, po le ofisa Ausetalia whea ngai ma suesuenga i whainga le sao, i le lato suesuenga nga i le sa avea ma Premier New South Wales i se taimele i mamau atu Gladys Berejiklian, ma le isi sa avea ma whaipula le whaitua Wagga Wagga, Darryl Maguire, ma wa whairua mai ua maua e iai wha maoninga o a mionga o ngaonga le sao sa whatinoina. Sa whatatadia rau whasararau le ungo le suesuenga, a mai se sa whato ata utino ai Berejiklian, i le rā whainga wō whaariro ma Maguire, a o ia umia le tofi le Premier New South Wales. O se vaenga le ripoti wa ta wai sa soria e Berejiklian, le whaatua tuanga o tangata lautele i le lua whesepuru ono ma le lua whesepuru fitu, i nisi o whaaputu ngā tupe sa ia tuwina, pe fola fo ini polo keti se rua, sa una ia malosi e Maguire. Wa maua le suesuenga sa ioina e Berejiklian, vai ngā tupe e au noma se whaeroa ino le laso o tanga ma Maguire. I leo iei se whautuanga le ICAC po le komisi lea e mōri ai Berejiklian i ana mionga le talawhengai ma sori tū la fono sa whatino a wa whautuina le tu inato Maguire manisi e to orua sa o lato ngā rue whatasi i le DPP po le Director of Public Prosecution e ilo ai le whaiau ni mōri anga whaasori tū la fono. E se ria mare rua sa rau fitu suni maafe le tau au whai o whala au whasaina ua maua e leo mai se whale Western Sydney i le Vasenei a o whai aso e nga leo i le sapalai o le whala au whasaina o le cocaine. O le tai au ananafi na whai aiso e nga a leo i Concord West ma maua ai le 5 kalama le cocaine ma isi tu ai ngā whala au whasaina ese umai ngoa whaatasi ai mani mea whainga ruenga mo le ngau sia o ia whala au whasaina. Na puina ai mai lea no fuanga se ari e rua sapuruipa tausanga wa mōria nei le sapalai au whala au whasaina i ni au whainga te tele e meisere umia au whala au whasaina ma le whaia o marienga i tupe maua whaasoru la fono. O le asoe tūra ia i luma o le whaamsinonga a lo te ena le talai nei tua o le te minei whai mai leo o lo wha wau la lātou sailinga. A whairomo mo o ngā lofa ma wha mai senga nisi i le ainga o si tangata whai ngā ruenga o le Woolworths le ana mariu le asona nafi se whalawelawe na tūra i mai i le no whanga whai ngā ruenga i Minchinbury i Sydney. Wariputia le 9 News o ni pailate na solo i le factory lea le Woolworths ma manunu ai tangata whai ngā ruenga i toa tolu. Whairoe leo e tolu sufitu tausanga o tangata whai ngā ruenga na aveatu li wharamai i se tūranga tinga ina ma mariu i lava munmuni ane. Fa mai o le isi to alua lo tau fia pia fo i le wharamai e tinga ina fo i manu anga. O le so upo le Primary Connect o se vaenga le au nanga le Woolworths wa ta uai wa ta punia nei le vaenga le o le company le Distribution Centre o no le whaala longia o nei tangata whainga ruenga ua afia e meise nei o lato hainga. Na ta ua fo i ono iei se afianga inisio o loa i whale o loa i sini o no le tūranga o tūra i mai ma ua whaaftai fo i tangata whaatau i lo lato malamalama le mata upu. Pai lo fo i le sui o le company wala ngona le company le wha noa i le tala ua maua ma wha maise i a inga o e ua afia. O lo ngā rua wha tasinei ma leo i New South Wales ma le Safe Work New South Wales e sue le mafuanga o le wha lamlame. Wa waweno o mai le taimi wha amutai le awa noa to e tāru sa ngai le au avata avale po le au whaita avale fo i New South Wales e mō tupe to e mawane mai alatou le stala o ta avale o na o leo le alata ina mai ale taimi o le Toll Relief Scheme. O le aso atai au tolu spuru uni e wha mai ai lea whainga ai to i titi se lau wafe avata avale o loo anga waa le sosoani lea ai le i whaia ieni alatou tāru sanga. Whai mai le Service New South Wales, o avata avale anga waa mo le tungina na o le afo le stala o le ta avale mo le sundua masina, pe a whai wo lato whaalu le valu se lau fitu ta la pe sidi atu i tolls i tausanga wha le tupe o tuanai. O avata avale anga waa mo le sefururua masina o le stala o le ta avale whaia fua e noma se tutongi, pe a whai wo whaalu le sidia ma le afe wha se lau ono sefururua ta la i tolls. Wa riputia le anga i atu le rumanai o le a whainga la o le a sui ai o le cashback scheme e sui ai le whainga lea i le whaititi o tupe tutongi i le si tala o ta vale. Ma le taru muli, au whanga solo i peso e suenga leo le umo le olo se pepe se purufitu masina i se teime le ima mawatu mai Adelaide o whailoi li poti le soa lo whaanga ma whaamatalanga a mātua o le pepe o whaamatalai o se pepe ua ato o toa i so se tu mai whainga tāno la tadiaina ua sola si a la tama.
Sa tu ina ilunga o peng ta whairangi le ta mao le pepe se video ma whai eisana whaamataranga o le a le ma whai o nā alu ese le tingā. O maua nisi o le aingo le pepe o ta ua ia lofangia tele si nei pepe tangata uma. Toi fsiringia whai leo leo mātua le pepe le so le latu suenga e tali tonu leo o le pepe leo Ronan na a fia i manuanga le amatanga o le masina le nei a o iai le fale o tausitama o baby sitters o ni wō a o na mātua ina watu e whafo i ane le fale o lona tamai Ottaway Adelaide lava sa fōringa o lo moe pe ta i le i toe ala ane ai lava. E whaabave atu le whare mai pe ta i le i mwhai no whaasawina a lo lipu tia sa iei manuanga lo na ulu ma tōtonga ma umai lava lo na ola le lua aso muri ane. Sa i leo ni se si la fini whaamtaranga le mata upu a wa whai lo fo i wa iei isi o le mamalo le tunuu wa feso o ta iatu ma o lo feso soani le suenga. Tala ia le radio Samoa mai Ausetalia le nei fo yaso.